Evo, da vidimo, kako kaj spremljate naš YouTube kanal, se odločil, da danes dam 10% popusta na nakupe. Torej, kako to opravite, izberite izdelek, Biokompleks 400, na primer za tretiranje gnojevke, dodate v košarico, prikaži košarico, evo, in vpišete kodo kupona, samo danes 10% vnovči kupon. Kupon je uspešno dodan. Torej vidimo, da imamo 10% popusta in normalno nadaljujete odjavo na blagajni z vpisom podatkov za pošiljanje in račune in tako naprej. Torej samo danes 10% popusta samo za YouTube.